استاد جان میگفتید که امام ابو حنیفه وظیفه سودیه یا قاضیگی را قبول نکرد، یگان مانعی شریعتی دارد. یعنی حضرت امام ابو حنیفه را وقتی خلیفه منصور گفتش که تو باید که قاضی من باشی. قاضی به معنای بگیم که یعنی امروز همون سودیه را میگن، حکم صادر میکنه. یعنی یک آدم حکم میکنه یا حکم عادلانه ظالمانه ای جانب همین ها میشود. حضرت امام ابو حنیفه گفت که من راستی گفت انا لیاقت همین را ندارم، یعنی من سزاوار همین قاضیگی نیست و من علمم به اینم نمیرسه. خلیفه منصور گفت که تو دروغ میگوی. انا گفت با بهترین گپ شما زدین، با زمانی که من دروغگو باشم آیا من سزاوار قاضیگی را دارم؟ یعنی آدم قاضی سودیه باید دروغگو نباشه، باید دروغ نگه و حکمش باید عادلانه باشه. زیرا که در حق یک آدم ظلم کردن یا حق یک آدم پایمال کردن، برادرای عزیز، این بسیار گناهی وزنینه. سه گناهی هست که بسیار گناهی وزنینه، یکش همینه. برای حضرت امام ابو حنیفه گفت من قبول ندارم. حتی میدونید که ابو حنیفه برادرای عزیز وقتی خلیفه منصور قلم دادش گفت بگی همین را گفت تیز کن، مثلا ای دستی مبارک تی یک قلم تیز کن در پیشک من همچون تبرکن باشد. گرفت قلم میگه تیز کرد در دست پادشاه داد، یعنی خلیفه داد. بعد از آن گفت همون را میخوام یک بار دیگه دستم دبته، گرفت داد، گرفت قلم شکست. گفت چیکار کردی؟ گفت شما را حکمتان واجب بود، شما امر کردین، من قلم تازه کردم دادم، لیکن الحال شکستمش به خاطر که مبادا یک با همین قلم من تیز کردگی یگان قانون نادرست یا یگان حکم ناعادلانه را ننویسی که من در گناه تو شریک باشم. زیرا خدا در قرآن گفته است که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یا دیگر تا در گناه یاردم نکنین، یکی در گناه تو منم یاردم چی نشوم. گفته گرفت شکسته. اکو او کار ابو حنیفه به خود ابو حنیفه برادر عزیز، او قاضیگی را وی قبول نکرد به خاطری که از آخرتش ترسید، به خاطری که در حق یگان آدم ضامن نشم، به خاطری که فردا مقصد گریبانی مرا نگیرد و بگد تو در دنیا چیکار کردی، چرا مثال در عمر ما در حیات ما اینقدر ظلم کردی، چرا حیات ما را تباه کردی؟ آیا برای تو زن و فرزندان شیرین بود؟ برای من زن و فرزندان شیرین نبود. چرا مرا از گردی اونها، از پیش اونها دور بردی؟ چرا؟ حضرت امام ابو حنیفه ای را اندیشه کردن برادر عزیز. برای همین وای گویم که اینجا در یگان در شریعت یگان خیانت و یگان زلال نآوردن، برعکس شریعت همین را جانب داره، همین را جانب داره که احتیاط کنید در همین مسئله. زیرا برای یک انسان مقصد با این حالت بردن، میدونید که پیامبر گفت من لم یرحم لا یرحم، من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. کسی که اگر رحم نمیکنه خدا با او رحم نمیکنه. تو میدونی که در غضب خدا مبتلا میشوی. به این خاطر حضرت از قاضیگی دست کشیدن، حتی بین که او را به قتل رسانید، زهرش دادن، ولی قبول نکردن. حتی تقوای حضرت ببینین، تقواش، دینداریش. ولی بعضی آدما میشینن باور کنین حیران میشه در همین امروزه که بگیم ده نفرای امروزه که میشینن، بعد چی میگه؟ همین ابو حنیفه میگه دامیجا چی کرده کو؟ خطا کرده کو؟ اینا یه حدیث انا
абу ҳанифа ҳадисҳои заиф дора ку, имом абу ҳанифа ба раъйш кор мекард ку, як хеле гап мезана ки мегӯй абу ҳанифа ҳамсояшай, як хеле гап мезана ки мегӯй абу ҳанифа дар ҳамин бозор ягон дукондорай. тамоман ҳурмат, тамоман аҳамият, ҳамаи аломати аблаҳияй, аломати ҷоҳилияй, аломати анами аст ки аз ҳаёти пурсаодат яме ки нахондай ту намедонӣ дар гирди чӣ гапай. ҳамун чор бигем пирҳои аҳмақе ки ҳамин ҳазрата санг задагиян гапи ҳамвора ки гӯш кардагӣ дигар фикр мекунӣ ки тамом дин дар дасти ҳамуноай. чӣ медонӣ ки ҳамаи ин шайхҳоро ҷамъ кун, хоки пои абу ҳанифа намешавад, хоки пош. оли бихон як бор умри ира, ҳаёти ира бихон, баъд мефаҳмӣ ки тақво чӣ будаю, илм чӣ будаю, ҳаёт чӣ будаю. бар ҳамин аст ки ман бисёри вақт чаро шуморо иқа мегӯм пайравӣ аз мазҳаби абу ҳанифа кун. шумо бинед тақвои ҳазрат абин ки мега як ҳамсоя доштааст, бисёр золим будай ва бисёр маншаву ҳамун даромадш айрои ҳаром будааст. як бор нигоҳ кард, мега ки ҳамун дастархонша, дастархони хонаи ҳамира мега хизматгорош бурдан дар ҳамун дарёе ки аз ҷо мардум моҳӣ меқавад дар ҳамунҷо такидан. мега то замони абу ҳанифа ҳаёт буд дигар моҳӣ намехӯрд. мегӯ нахӯрм моҳира ки нони ҳамин одами золима хӯрдагиай, моҳӣ хӯрдана бас кард. ту метонӣ ҳамин одаме ки забону тиқа дарозе барои абу ҳанифа ҳамин кора карда метонӣ? ту гӯшта монӣ худо доно агихри моҳӣ чи аёлӣ? як гӯсфанд мега, як гӯсфанд дар шаҳри куфа мега гум шид. номаълум ки ӯра дуздидан, номаълумра ягон гург хӯрдуш. мега пурсид ки ҳамин гӯсфанд чанд сол умр дорад? шояд гуфтан 7 солай ё 10 солай. ҳамун қасол мега гӯшти гӯсфанд нахӯрд, яке мабодои ҳамун гӯшт набошад. инҳора бародарои аз эҳтиёт меган, инҳора тақво меган ки ӯ мардако ба ин манзала ва ба ин мақомо расидан. вале ту одами нодони бефаҳм ки намефаҳмӣ, ягон бигем акма ӯро олимам намегӯм, ӯ касое ки абу ҳанифара санг задану эрод мегиранд, онҳо душманои динанд. зеро абу ҳанифара дӯст доштан суннатай. абу ҳанифа дар дин саҳм дорад, хизмат кардагиай. бар ҳамин фиреби ҳар як гурӯҳҳову фиреби ҳар як аблаҳоро нахӯрем. шумо кирдори ира бибинед, амали ира бибинед. қози абу юсуф ки яке аз шогирдош буд, мега як шаб хонаи мада меҳмон шид абу ҳанифа, як шаб меҳмон шид. мега баъдан мега гуфта кам имшаб ҳаминҷа мемонам. мега баъди намози ишора хондан, яъне баъди намози хуфтана хондан, қози абу юсуф мега ки яке ба забонаш як оятеро хон: вамтозул явма айюҳал муҷримун, вамтозул явма айюҳал муҷримун. и оят ай сураи муборакаи ёсинай. яъне рӯзи қиёмат худованд гунаҳгорҳоро аз одамои савобкор ҷудо мекунад. абу ҳанифа мега дар зеҳниш ҳамин гузашт ки оё ман дар кадом гурӯҳуш бошум. қози абу юсуф мега вақте дидам ки оят такрор шидесай, аз пеши ҳазрат рафтам. мега ба валлоҳӣ қасам, мега барои намози бомдод пешаш омадам, ҳамон ҷои нишастагишда ва ҳамин оята такрор мекарду аз дидаҳош об мерехт ки оё рӯзи қиёмат аз кадом гурӯҳ бошам. бародари азиз ва ҳамон касе ки бовар кирд абу ҳанифара дар нисбаташ нигоҳи бад дорӣ, тарози 100 дангал бизанан, 100 рад бизанан, овай чишмат намеғалтад. ин мардак ба як ояти қуръон ки ҳолум чӣ мешавад то рӯза гирья мекард. ту даҳанат пури хандай.
мерве ба мерве гашта марожни мехӯриву Абу Ҳанифаро танқид мекунӣ. садқаи номи Абу Ҳанифа кунад. ин савол бародари азиз маънош аз Худои меҳрубон хоҳони ӯ ҳастам ки дар ин лаҳзаҳое ки бо шумо будам, бо шумо саволу ҷавоб кардам. умедам ҳамин аст ки худо тавфиқи ҳам гӯш кардана насибтон кунад ва ҳам майлу муҳаббату хоҳиштона ба дини худо зиёд кунад. ва бародарои азиз, боз ҳам такрорам ки шавад, ҳамин саҳифара, ҳамин саҳифаи Нур ТВ-ра дастгирӣ кунем бародарои азиз. дастгирӣ кунем ва дар имо ки рақамаш 770 07 00 03 ҳамин имои ҳамида шумо метавонед саволҳотонро дар ҳамин имо равон кунед. яъне ҳамон 770 боз мегӯм 07 00 03 ҳамин имо, дар ҳамин имо саволотонро равон кунед, иншоалло ҷавобҳошро шумо мегиред. вале дастгириро бародари азиз фаромӯш накунед. иншоалло мо тасмим гирифтагием ки худованд агар ягон офату мушкилота боломон наёрад, мо аз ҳамин тариқаи ҳамин Нур ТВ бо шумо иншоалло суҳбатҳо дорем. бо шумо иншоалло мақсад ҳар чизе ки аз дидгоҳи дин бошад ман ба самъи шумо мерасонам ва ирам барои худам иншоалло як бисёр кори хайр мешуморам ва аллоҳи меҳрубона ҳамеша ташаккур мекунам ки худованд ҳамин фикра бигем ё ҳамин маслиҳата барои мо насиб кард ки аз ҳамин тариқам ки бошад бародарои мо бархурдор мешин, огаҳӣ пайдо мекунем, бо майлу муҳаббатон ба динтон зиёд мешавад. дар ҳаққи мо ҳам бародари азиз ҳамеша дуогӯ бошин, зеро бисёр замонҳо замонҳои пурфитна шидаем. фитнаҳои замона беҳад зиёд шидаем ва бисёри бисёр касу нокас дар ҷомеа зиёд шидагиям. бадхоҳҳову бадгӯйҳо зиёд шидагиям. одамҳои ғараздор бисёр шидагиям. бар ҳамин бародарои азиз дар ҳаққи мо ҳам доим дуогӯ бошем. манам дар ҳаққи шумо ҳамеша дуо мекунем ва аз ҳамин иншоалло шабака, аз ҳамин саҳифа худо хоҳад ман ба шумо чизе ки ай дасту меояд, чӣ тавоноиро ки аллоҳ додаём, ман иншоалло дар шумо хизмат мекунам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.